Ndi umunyamakuru nitwa Emma nanyarukiye ku muganga ku ivuriro rimwe na rimwe riri hano mu mujyi wa Kigali, nahasanze umukobwa mumenyereye ku biganiro byinshi bigiye bitandukanye, arimo kwamamaza imiti igiye itandukanye, harimo umuti w'amavangingo ku badamu, umuti ushobora gukoresha ukaba waca imyeyo kandi ukanaba umudamu akagira uburyohe n'ubushake. Hari umuti nanone wo ukuza igitsina kikaba kinini mu burebure, igitsina kikaba kinini mu bugari. Uyu mukobwa rero araza kubibwira, ababwire uko yitwa, murabizi mumukurikirana ku biganiro byinshi bigiye bitandukanye. Ubwo nageraga kuri iri vuriro riri hano mu mujyi wa Kigali, nahasanze hari n'izindi ndwara nyinshi cyane bavura zigiye zitandukanye, harimo indwara iz'amarozi, amahuherano n'izindi ndwara nyinshi. Reka tumubaze amazina. Witwa? Nsanze mu Kireva, nkaba agira ngo mbwire ba bagabo babuze umuti ukuza igitsina cyabo, kandi igitsina kikaba kinini, kikaba kirekire, kikaba mu bugari kikaba kinini, kandi kigatuma kigira n'umurego iyo ukoresheje uno muti. Uno muti ufasha mu kuba igitsina cyaba kirekire. Nk'aba bandi bansabye kuba babona umuti ukuza igitsina cyabo cy'ubugabo, dore nguyu muti rwose mujye mumbaza uko mwawubona. Igitsina kituma umugabo agira ubushake, kikazana umurego, kigatuma wa mugabo arongora wa mugore we akaryoherwa, umugore akishima cyane, ugasanga amaze nk'iminota myinshi, nk'iminota 30. Nongeye kubabwira abagore muhora mumbaza ukuntu mwagira ubushake, mukanyara, mugashimisha abagabo banyu, mukagira ubushake mu buriri, mukacisha n'imyeyo. Aba bagabo bakunda imyeyo no kunyaza, bakunda gukubita imishino bakaryoherwa. Dore wa muti mwansabye mwabagore mwe, nongeye kuba mwabusaba wa muti nkabubazanira. Mujye mugira gutya, mumamagare kuri iyi nimero 078 26 73 559. Nongeye kuyibasubiriramo 078 26 73 559. Dore ba bagabo mujya mukunda kuba mwambaza uko mwakuza imboro zanyu zikaba ndende. Dore n'uyu muti mwajya mumamagara kuri iyo nimero, nkabafasha nkabaraha uno muti, imboro zikaba ndende, ikagira n'ubugare, ikagira n'umubyimba ukomeye, ikagirongora umugore n'iminota 30 wamugura akishima. Dore mwabagore mwe, ni wa muti nababwiye. Mujye mukunda guca imyeyo, kuko abagabo benshi cyane bakunda abagore baciye imyeyo bakagira n'amavangingo. Uno muti rero urarikora. Mujye mumamagara kuri iyo nimero, mugire ubushake, mugire amavangingo, muryohereze abagabo banyu mu mubiri wanyu, nawe ukagira ibyishimo, nawe ukishima, ukarya ushimisha na mugabo, imibonano mpuzabitsina ikabaryohera uko muri babiri. Hari imiti myinshi rero nabonye ku gapapuro, nabonye kuri iri vuriro urimo kwamamariza. Batanga umuti wo gutera akabariro ku mugabo akaba yatera iminota 90, batanga n'umuti ukuza igitsina kikaba kinini mu burebure, batanga n'umuti utuma igitsina kibyibuha kikaba kinini mu bugari. Nabonye banafasha n'abadamu, hari umuti wo guca imyeyo, hari n'umuti w'amavangingo kuri ba bakobwa batagira amazi. Uyu muti nabonye ubikora cyane, kandi nabonye hari ibintu byinshi cyane kuri aka gapapuro. Nabonye batanga n'umuti ugarura ibyibwe, batanga n'umuti w'uruheriko, batanga umuti w'urukundo, batanga n'umuti w'ubucuruzi, batanga n'umuti utuma mbese umudamu n'umugabo bagira ubushake. Nabonye hari imiti myinshi cyane batanga, bavura indwara nyinshi zitandukanye, harimo n'indwara z'amarozi, amarozi y'amategano, amarozi y'amahuherano. Nabonye bavura indwara nyinshi zigiye zitandukanye. Ariko ko mwabibonye hano kuri kano gapapuro, nk'uko wenda bamwe na bamwe mwagiye mubyikurikiranira, hariho nimero wahamagara muganga mukavugana. Hariho nimero ya 0739 18 18 428 07 90 55 75 76 31, cyangwa
se 0735219669. Ni indwara nyinshi cyane rero uko muzibona, ba bagabo bikinishije, babandi igitsina cyabaye kigufiya, hano baguha umuti ugahurwa kwikinisha. Hano kuri iri vuriro riri hano mu mujyi wa Kigali baguha umuti ugahurwa kwikinisha, baguha umuti ugahurwa itabi n'inzoga, baguha umuti ugatera akabariro neza, kandi baguha n'umuti kugira ngo ugahurwa itabi n'inzoga. Hari umuntu itabi n'inzoga biba byarajengereje, baguha umuti ukabihurwa. Iri vuriro rero ritanga imiti myinshi igiye itandukanye. Hari umuti w'uruheriko kwa kundi umuntu aba yarakwibye, hari umuti bashyira mu murima umujura yaza kwiba akahafatirwa, kwa kundi umugabo aca inyuma umugore we akajya gutera akabariro handi, hari umuti batanga kwa kundi umugabo aba yaguciye inyuma yajya gutera akabariro akamatana n'umugore. Uwo muti rero y'umugabo rero yaguciye inyuma akajya gusambana n'undi mugabo baramatana, cyangwa se umugabo yaba yaciye inyuma umugore yajya gusambanira handi bakamatana bakahamusanga. Ni ukuvuga ngo batanga imiti myinshi cyane. Rero aka gapapuro uze kugasoma unarebe na nimero uhamagare muganga uko wabibonye. Uyu ni umuti w'abadamu. Uyu muti w'abadamu rero icyo ukora cyane ni umuti baguha nko ku mudamu utaraciye imyeyo, imyeyo ikagira gute, bakakwereka ukuntu uzajya ukoresha ugaca imyeyo. Hariho rero imiti myinshi cyane igiye itandukanye. Ubwo wanatubwira, hari subscribe bagomba gukora, hari na nimero wenda uri busoze utubwira. Hari nk'umuntu waba ukurikiranye ikiganiro bikirangira, wenda uraza kutubwira nimero z'ivuriro, unatubwire na nimero zawe, nimba bakora iki kuri channel yawe, ko iki kiganiro kirimo guca kuri channel yawe live. Dore uko mwajya mubaza uno muganga wajya ubafasha ukuntu igitsina cyanyu cyajya gikura kikagera n'ubugari, kikagera n'ubushake, kigatera akabariro gifite ubushake, ku buryo wa mugabo azajya ajya kurangiza na wa mugore uri kurongora yagize ibyishimo. Ukunda gukoresha uno muti, dore ujye uhamagara kuri izi nomero wenda ushaka kuba wamubaza impamvu wabona wa muti akagufasha mu bijyanye n'imibonano mpuzabitsina, uko igitsina cyawe cyagira ubushake kandi ukanagira n'umurego, kikaba kirekire, kikagira n'ubugari. Wa muti mwavugaga mwambazaga dore nguyu wabonetse. Na ba bagore badafite imyeyo, badafite amazi, batagira ubushake mu gitsina cyabo, na wa muti wabonetse. Dore ujye uhamagara kuri no nimero 0785 52 13 504. Kanongere mbasubiriremo 0785 52 13 504. Dore ushaka uno muti rero wahamagara izo nimero. Na ba bagore bashaka guca imyeyo, na ba bagore bashaka kuba bagira amavangingo mu mibiri yabo, bakashimisha abagabo babo mu buriri, dore mujye muhamagara kuri izo nimero babwiye, kandi mujye mukora na sabu bajye bakora sabu. Hari abantu benshi baba kandi mujye mugira ubushake bwo kutubaza mu isanzure. Ni Eva babwiraga ibijyanye no kuba mwagira amavangingo no kuba mwakuza imboro zikaba nini zikagera n'ubushake mu buriri mugashimisha abagore banyu. Nongeye kubabwira nimero zanjye, wenda mushaka guhamagara nimero zanjye mukambaza aho uwo muti mwawubona, mwajya muhamagara kuri 0782 6 7 3 5 5. Kandi ndabakunda cyane, nimukagira ikibazo, imiti mwashakaga yarabonetse. Okay, nibyo rero twagusanze mu ivuriro, ubu urimo kwamamaza. Hari imiti myinshi igiye itandukanye nk'uko twagiye tubibona, na nimero za telefoni twagiye dusanga kuri iyi nimero. Harimo imiti myinshi cyane aba baganga bagenda bakora. Okay, ni byiza cyane rero, kandi ubwo bazajya baguhamagara bakubaze n'indi miti bazakenera yose, nayo bazajya bagenda bayikubaza, kuko hari imiti myinshi cyane igiye itandukanye. Hari benshi cyane iyi miti yagiye ifasha, cyane cyane nk'abadamu baba bashaka umuti w'amavangingo barawubuze, abagabo baba bashaka umuti ukuza igitsina kigakura kikaba kinini. Muri iyi minsi rero hari abagabo bafite udutsina dutoya tumeze nk'utw'abana, ariko hari igihe biba byaratewe no kwikinisha, agatsina kakaba gatoya. Hari igihe biba byaratewe n'uko umugabo yavutse. Hano habonetse umuti rero ukuza
gukuza igitsina kigakura kikaba kinini, yaba mu bugari no mu burebure. Kandi ndabizi neza ko hano hari nimero baraza kuzajya bashakaho muganga rero wagufasha igitsina cyawe kikaba kinini kigakura, wamuhamagara kuri 0739814248, cyangwa se umuganga wagufasha igitsina cyawe kikiyongera kikaba kinini, wamuhamagara kuri 0790557631, cyangwa se ukamuhamagara kuri 0735211969. uyu muganga rero yagufasha kuri izi ndwara zose wagiye ubona. Dusoza rero nababwira ni mukore subscribe cyangwa se sub kuri Nsanzumukire Eva, ni channel ye nshyashya uzajya usangaho ibiganiro. Ubwo dusoza hari ikindi kintu wababwira? Ntongeye kubabwira yuko imiti bansabye yongeye kuboneka, ari abagore ari n'abagabo bajye bamamagara, imiti yongeye kuboneka. Sawa.